umuhimu wa kujitolea kwa Mungu ndani ya njia ya uamsho. Kwa heshima kubwa nitakusihi usimame nafasi ambapo unakaa kwa heshima tu. Tutaheshimu neno la Bwana. Tutasoma kitabu, kamata Biblia yako, kitabu cha Daniel. Kamata kitabu chako Biblia, kitabu cha Daniel, sura ya kwanza mstari wa 8. Msomaji mzuri wa Kiswahili atatusaidia. Tusome katika kitabu cha nabii Daniel, sura 1 mstari wake wa 8. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Lakini Daniel alikusudia kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme na divai. Naye akamwomba mkuu wa maafisa ruhusa ili asijinajisi kwa njia hii. Endelee. Amen. Utaketi nafasi ambapo huko utachapia Bwana makofi yako. Ninasoma Kifaransa, Biblia inasema Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer parole du Seigneur. Alléluia. So ya kwanza ya kujua ya kwamba kujitolea inamaanisha nini. Kwa naoandika mimi napana definition ya kwanza, kujitolea ni kuacha dhambi na dunia ili umpendeze Mungu. Kujitolea ni kuacha dhambi na dunia ili umpendeze Mungu. Kujitolea ya pili ni kumtumikia Mungu. Amen. So uamsho ni nini? Wahubiri wengi wamepita hapa na wameongea sana juu ya uamsho, lakini nitakupatia tu definition moja yenye Mungu alinipatia ili na wewe nikupelekee. Haleluya. Uamsho ni kutoka katika maisha ya kifukutu. Hauko moto, hauko baridi. Haleluya. Mtu mwenye iko mu maisha ya kifukutu atuyo wake kama anakuwaka Mkristo ama kwake Mkristo. Mungu anapenda ukuwe swate Mkristo, swate uko katika dunia. Haleluya. Unajua uamsho haiko tu ile tuko na waza tunasema semeno vipofu bitaona, viziwi siyuwe vitasikia. Uamsho iko mu detail na ile madetail ni za kidogo kidogo. Ndio utaona mtu mwenye alikuwa kashawahi kuokoka, lakini kuingia mkanisa ikafika wakati fulani akaanza tena kurudilia dhambi. Alikuwa ashakaacha pombe akaitika akaingia mkanisa na akaanza kumtumikia Mungu, lakini ikafika siku fulani akaanza kurudilia maisha yake ya mbele. So mtu wa vile wakati anaanza tena rudilia Mungu na kuanza acha ile maisha, ile nao ni uamsho. Haleluya. Uamsho haiko tu vipofu vione. Kama ulikuwa kanaishi maisha yenyewe ulikuwa kanaombaka siwe dakika moja, unaanza omba 5 minutes, deja ni uamsho. Haleluya. Na kama ulikuwa kanaombaka 20 minutes, unaanza omba 1 heure du temps, ile ni uamsho. Haleluya. Na uamsho kabla ikuwe global, ikuwe tusie bote, inapasha anzia kwanza kwa mtu mmoja. Ni mie na wewe tutaleta uamsho. Tusitania sema itatoka kama wapi inaanguka pufu, hapana. Ni wakati wewe unaacha njia zako zibaya, mimi naacha njia zangu zibaya, tunaitika kumtumikia Mungu, ni pale Mungu atajionesha. Amina yako haifike hapa. Mimi nasema wakati utaitika kuacha vitu vibaya na kumtumikia Mungu kwa kweli, ni hapo Mungu atajionesha kwetu. Haleluya kanisa. Chapia Bwana Yesu kelele. Amen. So historia inasema ilifika wakati Israeli Mungu akaruhusu iende utumwani. Mungu akairuhusu kwa ajili ya dhambi ya wana Israeli. Tuelewa kwamba Bwana alikuwa ashabavertire lakini wakaendelea ndani ya dhambi. Na tujue ya kwamba zingine shida tunaingiaka ndani haiko aseju Mungu haiko. Menijue peke ulikuwa la bazi ya kuingia muzili shida. Haleluya. Mungu iko na avertire Israeli anabambia no, muache kukuwa baidolatri, muache kuabudu sanamu, lakini banaendelea kufanya kuabudu sanamu. Na Mungu akapermettre baende bakwa mkolonizasyon wapi? Babiloni. Zengine shida zitakufikia ni juu wewe peke ulikuwa la base. Wewe peke unaacha Mungu.
Probleme zitakufikia zitadependre na wewe peke. Haleluya. Wewe peke unajitosha hapo, unaenda iba siyo wapi, bana kukamata bana kuchoma. Ila haiko probleme ya Mungu. Wewe ndio ulikuwa la base. Haleluya. Zengine shida haiko aseme no, tate yangu ndio mali achaka mimi nafanya. Hapana, wewe peke uko la base. Hausomake, wengi wanapenda upate diploma. Haujua ongea na watu, wengi wanapenda ufike fasi moja hivi. Haleluya. Haleluya. Kuna zingine fasi ambapo utafika katunu juu ulijua ishi na watu. So na kuko fasi kwingine konya utaingiaka juu ujue ishi na watu. Haleluya kanisa la Bwana. Haleluya. So Biblia inasema Mungu hawezi kufanya kitu bila kuwafunulia wanawake manabii. Na kitu tutaelewa ya kwamba juu Israeli ifike Babiloni, Mungu alikuwa kashawahi kusema. Na neno ya Mungu anasema haikwake irrevocable. Amesema. Na Mungu amesema deja kwetu kukanisa la Mungu, na akasema kama ataleta uamsho. John nilikuwa nakuya tangazia mtu mwani kuambie hivi, ile yenye Bwana alisema kwetu njoo ataifanya. Haleluya. Batu baseme, batu bakatale, yenye Mungu anashadeside kufanya kwetu njoo yenye atatenda kwetu. Haleluya. Na nilikuwa napenda niambie mtu fulani hivi, unajua ulishawahi kuishi unamtafuta Mungu na Mungu ameshasema juu ya maisha yako, lakini mambo ambayo Bwana alisema juu yako hujawahi kuiona. Lakini nilikuja kama nabii na kuja kukutangazia ya kwamba ile yenye Mungu alisema juu ya maisha yako ataitimiza kwako kwa jina la Yesu. Amina yako haifike hapa. Niko nasema hivi, ile yenye Bwana ameshasema juu ya maisha yako, Bwana amenituma nikuambia nenda kuitenda kwa jina la Yesu. Nipe amina zaidi ya jirani yako, Bwana aifanye kwako. Haleluya. Tujue ya kwamba yenye Mungu ameshasema hata watu wasimame, Mungu hakuwake nyuma ya maneno ya adui zako. Mungu hadependre na watu juu ya kubenire. Mungu hadependre na turazi yako juu ya kubenire. Mungu hadependre na kwa unatoka juu ya kubenire. Hata ukuwa umetokea mnyumba ishapengama, Mungu kama alisema wenjo atabariki na ni wenjo atabariki. Mungu hadependre na maneno ya watu wanaweza sema juu yako. Maneno ya watu wanaweza sema juu yako haina impact itake Mungu ashasema. Na yenye Mungu alisema atakubariki, na kisi alisema atakubariki ni lazima ifanye kwako. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Mungu iko nyuma ya neno lake. Mungu haiko nyuma ya neno ya watu. Haleluya. Sikiliza kitu kitakubariki. Biblia yangu inasema, inaongea juu ya mtu tunamuita Yesu Kristo. Na ilifika wakati akaanza kufanya miujiza, na watu wakaanza kujiuliza anatokea wapi. Watu wakasema anatokea Nazareth. Watu wakajiuliza wakasema, eske Nazareth kunaweza toka kitu kizuri? Haleluya. Manake tuseme kama Nazareth zamani ilikuwa sawa vile tunaweza sema Birere ya zamani kule kwa Makoro. Sasa unajiuliza sasa kule kunaweza tokea mfalme. Haleluya. Nimekiambia mtu mmoja hivi, ni wewe mwenye hauna identity, wewe ndio Mungu atapatia identity. Ni wewe mwenye hauna jina, wewe ndio Mungu atakupatia jina. Ni wewe mwenye hauna mtu, Mungu atakuwa mtu kwako ili wewe uende mbele. Ungenipa amina zaidi ya pale, Bwana angekubariki. Haleluya. Haleluya. Na Biblia yangu inasema, na wakaandika kumsalaba, wakaandika huyu ni mfalme wa Wayuda. Na mtu mmoja akasimama akasema, no, governor unasema huyu ni mtu wa Wayuda, mfalme wa Wayuda. Alors que realite haiko mfalme wa Wayuda. Ase uchanger ile maneno umeandika, tuandike maneno mapya. Mfalme akasema no, yenye mimi nishaandika nimeshaandika. Ce que j'ai écrit, je l'ai déjà écrit. Nimekia tangazia mtu mmoja hivi, yenye Bwana ameshaandika juu ya maisha yako ameiandika. Walozi wapande wasuke hawatafanya kitu. Adui zako wapande basuke hawatafanya kitu. Yenye Yesu amesema atafanya kwako ndio iko naenda kutumia kwako. Nipe amina 3, Bwana akubariki. Niko nasema hivi, ile ambayo Bwana alisema juu yako ndio yenye itafanyika. Hata watu waseme, bajiungane, baanze kukuharibishia reputation. Mwanadamu anaweza kuharibishia reputation, metake reputation yako na Mungu ingali mzuri. Ni yeye ndio anabariki yaka, na amenituma nikuambie ni yeye amekuja kwako na kukutendea mema. Ukanipa amina, Bwana anaifanya kwako. Haleluya. Kitu ambacho lazima kuelewa, kilichobarikiwa na Mungu hakuna anaweza kukilaani. Haleluya. Kilichobarikiwa na Mwenyezi Mungu
hakuna ambaye anaweza kukilaani. Biblia yangu inasema Israeli walikuwa biko natoka Misri biko naenda Kanaani, na bakafika fasi mwa hivi mfalme wa ile nafasi akaona kwamba aba watu Mungu amefanya makubwa nabo, so ni lazima nitafute mtu mwenye atabalaani ili niweze kuwashinda. Haleluya. Maandiko yanasema mfalme akatafuta nabii, na nabii akafika, nabii akapenda tamke maneno ya laana. Biblia yangu inasema Olianze sema maneno ya laana, akajikuta iko na tamka baraka. Itakuwa hivyo hivyo kwako. Watu watakuwa nadhania wiko na kutendea mabaya, wiko na kusema mbaya, lakini itakuwa iko na kuwa baraka kwako kwa sababu wewe uko mtoto wa Mungu. Acha nikuambie, haudependre na maneno ya watu, haudependre siwe na situation gani yenye Mungu alisema. Kama alisema A na amesema A, na kuna mwanadamu anaweza kuibadilisha kwa maisha yako. Haleluya. So maandiko yanasema wakaenda utumwani Babiloni, na mfalme akachagua katikati ya wale kutoka Israeli kwa kazi yake. Inawezekana tukue sote muutumwa, lakini bengine bakuwe mnyumba ya mfalme, na bengine bakuwe biko nje biko na kama niseme biko natengeneza mabriki, wanakuwa baesklave kule nje. C'est possible si wote tukue mkrize, mais hatutakuwa mu niveau moja. Biblia yangu inasema hivi, balikuwa piko Misri, bangali Misri. Mungu akajideside kupiga piko Misri. Biblia yangu inasema pigo zilipigwa ndio, lakini kuna nafasi ambapo pigo hazikupigwa. Niulize jua nini nikwambie? Biblia yangu inasema kulikuwa nafasi walikuwa napaita Goshen. Biblia inasema pourquoi Goshen ya kukufika kupigo? Biblia yangu inaniambia, inasema Goshen ya kukupigwa pigo kwa sababu Goshen kulikuwa kuna ikala watoto ya Mungu. Wewe uko mtoto wa Mungu. Tunaweza kuwa msituation ya nguvu Goma, tunaweza kuwa msituation ziko difficile hapa Goma, meniko na kurasire. Wewe mtoto wa Mungu hautakosaka vya kukula. Wewe mtoto wa Mungu hautalalaka njala. Wewe mtoto wa Mungu hautakosaka vya kuvala. Tu Mungu mwenye tuko naye ni Mungu mwenye iko yule ya yote, na anaprendra kaswa ya watoto yake hata mtaa iko difficile. Na mwi wakati yenye iko nguvu Mungu hatakuacha. Haleluya. Haleluya. Mfalme akawapa watu wakuwapa chakula, lakini wakakataa. Hiyo kwa sababu ilikuwa ya kuwachafua. Unajua Danieli banabatilia meza pale. Kumeza banatia kwa kila kitu. Danieli anasema no, mie kui meza mie sitakula. Jua anaona bitamchafula. Haleluya. Kuko mtu hapa mwenye atakwambia sema ya kunyake pombe, ni jua ana pesa ya kukunya pombe. Ukamtosha hapa nje na umfikisha tu pale pembeni, unamtilia zile chupa zake 3 za baridi, utaona kisa nazikungutaka. Anakuambia kunyake pombe, hapana, unakunyaka, hauna ndio pesa. Watu wengine tunabaona mkanisa, nijua habana kazi. Chunga pande kazi kaangalia kama utamonaka tena. Amen. Nipe amina yako ya zaidi ya pale. Haleluya. Lakini Paulo anapenda kitu anasema nini itanitenga na Bwana. Amen. Tukatae kuacha dhambi kwa sababu tunampenda Mungu. Hapana zuba tuko naogopa watu watuone. Tukatale vitu vimoya ni juu tunapenda Mungu. Hapana zuba na tuforce. Hapana zuba unajua niko mtoto wa fulani bakaniona muhivi batasema Katala kitu juu ya kupenda Mungu. Haleluya. Yeye alijitoa kwako na akaitika apigwe juu yako. Basi na wewe kumulipa tu ni upendo unamrudishia. Kataa vitu vingine vimoja kwa sababu tunajisikia kumpenda Mungu. Haleluya. Nimetolea Mungu jana wangu kwa sababu ninampenda. Amen. Haleluya. So Biblia inasema sura zao zikaonekana vizuri zaidi ya wengine kwa sababu walikuwa wakikataa kujichafua. Kitu cha kwanza mnapaswa kuelewa, ninapendaka yongea mkifaransa kisi natokaka vizuri sana. Le Saint-Esprit rend beau. Haleluya. Roho Mtakatifu ndio anatakatishaka.
Problem haiko unajipakalaka kifebe. Kama roho ya Bwana iko ndani yako, utapita fasi ya mtu anapakalaka mafuta ya $20, utaonekana mzuri zaidi yake. Problem haiko siwe wewe ulikula bugali na maragi. Problem haiko ile. Wewe utanenepa zaidi ya ule mwanakula pizza. Paske Mungu mwenyewe uko naye na roho ya Bwana ndani yako itafanya uonekane vizuri zaidi ya wengine. Biblia inasema Daniel alikuwa iko nakula njoo legime, melegime kamurande kukuwa mzuri zaidi ya wengine. Acha nikuambie, roho ya Bwana ndani yako itakupatia wenye familia yako hawezi kupatia. Roho ya Bwana ndani yako itakufikisha nafasi ambapo jina ya familia yako hawezi kukufikisha. Roho ya Bwana ndani yako itakufikisha nafasi kwenye wewe peke ungelifikaka. Haleluya. Problem haiko kupakala mafuta ya mawese. Mimi naweza pakala mafuta ya mawese, wana pakala mafuta ya $20. Mesa tutapita hivi. Mimi wananikamata wewe wanakuacha. Ningelikuwa wewe ningelichapia Yesu makofi zaidi ya pale. Haleluya. Kitu ni lazima tuelewe ya kwamba Roho Mtakatifu inapanaka forme kwenye hakuna forme. Kile kenye kiko informe na kenye kiko vide, ndio Roho Mtakatifu inakamataka na kipatia forme na nakisimamisha mbele ya watu. Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo, alikuwa iko informe vide. Menjo mwenye Mungu akashwaziri, akamtosha kule kwa kondoo, akamfikisha akamfanya kuwa mfalme. Haleluya. Amen. Amen. Haleluya. So roho ya Bwana ndani yako ina nafasi ambapo inaweza kukufikisha kwenye wewe pekee usijifikisha. Itakupatia forme kwenye wewe pekee ulikuwa hauna forme na kwenye ulikuwa huwezi kuendelea. Acha niendelee mbio. Mungu akawapa akili mara 10 zaidi ya wengine. Sikia, dimension ya reveil ya kanisa yetu itadependre na qualité de vie yenye tuko nao mbele ya Mungu. Probleme haiko quantité. Tukue 500 personnes hapa, tukue 2000 hapa, hapana. Qualité na compter plus que quantité kwa Mungu. Ukimene via qualité ya kumfurahisha Mungu, kuna nafasi ambapo utafika. Haleluya. Iko shida tukua hapa tujiretrouver tuko 1000, mais kuingia mbinguni wakamate 50. Kwa Mungu quantité haikonte, umati haikote, qualité ndio inakonte. Maisha gani kusi unatembea? Ni namna gani jo unatembea na Mungu? Haleluya. Ni lazima tueleve niveau yetu ya kumtafuta Mungu ili tuishi neema ya kipekee. Iko shida sana leo tukiona kanisa, uko baba, uko mama, unasema namtumikia Mungu, lakini témoin de Jehova kafika kwako. Témoin de Jehova s'il vous plaît, anaongea na watoto yako, na kesho dimanche unamkutana aliana na watoto wake kwa témoin de Jehova. Na unasema uko mtumishi wa Mungu. Neno gani unapatiaga watoto yako? Eske unakuwa na temps ya kufundisha? Eske kwanza na wewe peke uko na temps ya kusoma neno la Mungu? Nimesema reveil iko mu detail. Eske unakuwa na temps ya kusoma Biblia? Eske uko na temps ya kuomba Mungu? Eske uko na temps ya kujeûner? Eske uko na temps ya kujiachilia ili Mungu aendelee kujitukuza? Haleluya. Tusizanie kama reveil itatokea huku mbele. Na wewe unaweza acha reveil inafika huko kama unatembea vizuri na Bwana. Unajua mwenye anajitolea kwa Mungu, Mungu yeye peke anamfanyia kama circonstances ziko favorable. Mungu yeye peke, mtu mwenye anajiconsacrer kwa Mungu, mtu mwenye anaacha dhambi anamtumikia Mungu, Mungu yeye peke anamprendra en charge. Mungu yeye peke anakrea kama circonstance ili aishi neema ya kipekee. Biblia yangu inasema na mfalme akalota ndoto, na wakati alilota ndoto bakakosa mtafsiri. Bakatafuta wamejisia wanawaita, wanamwambia no, mfalme amelota. Mfalme yeye peke yeye wenyewe amelota. Mnawaambia nyie mtafsirie. Wamejisia wanasema aseme ule mtu hayaka kuwa na hata existaka. Mwenye kwa capable kudonner ile kitu ya vile. Mais ile rêve ya mfalme ilikuwa ni juu ya elevation ya mtu mwenye anajikonsera kaka kwa Mungu. Mungu yeye peke akaitika
Daniel nani mfalme aliote ndoto Nebukadneza pour que Daniel aingie kule kwa gouverneur Babylone. Bakakosa mtu wa kutafsiria. Bakakosa mtu wa kutafsiria ndoto. Ilifale mtu mmoja tu Daniel. Na wakati alipokuya akatafsiria na Mungu anasema ya kwamba mfalme akamwambia no, wewe mimi nakumetri unakuwa gouverneur Babylone. Haleluya. Unajua ukiitika kujitolea kwa Mungu, Mungu yeye pekee atacreate ma circonstances favorables ili wewe uishi neema ya kipekee. Amina yako haifike hapa. Haleluya. Kama uniacha amina yako kunyumba basi uite ikukute hapa. Si vile juta itanisaidia mimi niendelee vizuri. Haleluya. Amen. Kuko watu wiko sema Mardoche. Biblia inasema Mardoche na ikafika wakati yenye akadejue complot yenye ilikuwa itabeba mfalme na akufe. Bakuko watu walikuwa sasa simama na kusema ni lazima baue mfalme. Biblia yangu inasema mfalme siku zimoya bakaandikaka tu ile historia na bakaiacha bakaiweka kule mu livre de souvenir. Mamiaka zikapita, masiku zikapita. Biblia yangu inasema kuko siku moya mfalme Mungu akamkosesha usingizi. Haleluya. Mungu akamkosesha usingizi. Mfalme akakosa usingizi. Ile siku akaenda ikala mkuru royal, bakaanza mpigia ile mangoma yake walikuwa wanafanyaka na akalomba livre de souvenir na akaanza kusoma. Wakati alisoma kaangukia kwa Mardoche akasema, "Huyu mwalidejua kai complot ya kuniua, alipataka nini?" Acha nikuambie, maombi yangu, Mungu akoseshe mtu moya amani ili wewe akutendee mema. Niko nasema maombi yangu mtu moya akose amani ili wewe uishi neema. Haleluya. Mungu akamkosesha mfalme amani ili tu abariki nani? Abariki Mardoche. Haleluya. Haleluya. Mardoche alikuwa kashawahi kutenda mema. Mardoche alikuwa tu ashatenda mema, maana anaendelea kujikonsakre kwa Mungu. Hafatane na sema no, mbona huyu mfalme yakunipatia kitu? Yeye anaendelea tu kujikonsakre kwa Mungu. Usikale pale uko natafuta aseme no, basi ile kanisa ananipatia nini? Basi na mkanisa na mko nini? Tafuta Mungu, Mungu ndio anapatianaka. Niko nasema tafuta Mungu, Mungu ndio anapanaka. Amina yako bwana ifike hapo na nisirika. Mimi nasema tafuta Mungu, Mungu ndio anapanaka. Amen. So akatenda mema, mimi akaendelea kuishi maisha ya kujikonsakre kwa Mungu. Na wakati Mungu alijideside kumbariki, hakuenaka kongota kwa mfalme, hapana. Mungu yeye peke. Sikia, unaweza tenda mema kwa wanadamu na mwanadamu anakusahabu na siku zinapita paski mwanadamu anakuwa kama mhubiri. Unaweza mtendea mema sai, kesho kama mtendea atakuita mtu mbaya. Mungu yeye kile kitu kizuri kama unafanyaka Mungu asabu wake. Mimi napendaka mimi nijitoe nijiachilie kwa Mungu, chumi na yeye kule kwa Mungu kuna kwa livre de souvenir. Hata nibakie mimi nakupatiaka makuta. Kuko siku mwanda zikosa sitazikupatia utanichukia. Mungu yeye hii sacrifice mimi nafanyaka anaandikaka mu livre de souvenir na Mungu hata nisabu waka. Na Mungu yeye peke atasimama na kunitendea mema. Na zaidi ya pale Mungu anabarikiaka zaidi ya wanadamu. Tenda mema na ujiendee. Haleluya. So mjia ya uamsho, wakati Mungu anataka fanya kitu kikubwa, vita, vizuizi, vikwazo ni mengi, lakini Mungu kutuwezesha. Unajua muishe mimi tuko nena nani? Muinjia tuko nena nani? Njia tuko natafuta uamsho. Vita itasimama. Batu batasimama. Batu batashikusanya wapende baharibishe kile kitu. Bitafika, lakini niko na kurasire kenigisi Mungu alisemaka ni lazima kionekane kwetu. Amina yako ifike hapa. Mimi nasema gisi Mungu alisemaka ile kitu ni lazima ifanye na kionekane. Haleluya. Biblia inasema bakakamata Meshach, Shadrach na Abednego bakabatupa kwenye moto. Unajua jua nini ya kusema jua nini nakamata historia ya Daniel? Unajua Israel saba nenda Babylon, Mungu anapermettre baende kule zuba alikuwa anamkosea. Na Mungu alikuwa shawahi kuongea kupitia Yeremia akasema mtaenda kule mtafanyaka 70 ans. C'est kutoka ile liberation nayo ni uamsho. Haleluya. Kutoka muutumwa ni uamsho. Parce que zambi nao ni utumwa. Amen. So bakakamata
Meshaki, Shadrach na Abednego. Biblia inasema bakabaleta bakawaambia aseme ni lazima mshuke mbele ya hii sanamu. Meshaki, Shadrach na Abednego bakasema hapana, si hatutaabudu sanamu. Biblia yangu inasema mfalme akasema ile moto mnaiwashaka mara moja, lakini hii turu muiwashe mara 7. Amen. Nipatie masikio yako itakubariki. Ningelipendaka akosi mimi ningelikuwaka pale ningelishawishiaka mfalme basi iwashe mara 7, baiwashe hata mara 2 zaidi ya ile moya. Baiwashe hata mara 4, hapana mara 7. Baiwashe hata mara 6, hapana ya mara 7. Niulize jua nini? Haleluya. Haleluya. Bakawasha moto mara 7. Bakabakamata bakabatupa ndani. Kitu mwa kenye walikuwa waelewe. Eke chiffre 7 iko chiffre ya perfection divine. Ni chiffre yenye Mungu yeye peke anajikamilikishaka kwa mtu. Ndio utakomprendre na mie. Naamani wakati anakuja kwa Elise anamwambia utaenda mu Jordan. Naamani ya kuingiaka mu Jordan mara 4. Hakujimwangaka ndani mara 5, alijimwangaka mara 7. Maandiko nasema mwili yake kabadilika. Chiffre 7 ni chiffre ya perfection divine. Alléluia. Il fallait Mungu yeye peke ndio asuki na abatendee mema. Biblia inasema benye balikuwa na baleta ndani au wakalungula abo peke Meshaki, Shadrach na Abednego habakulungulaka. Bale benye biko na kuchimulia simu bo peke watajikuta biko ndani na banakuta wewe uko nje samani. Hallelujah. Amen. Batakuwa na sania biko na kufanyia mabaya. Banakubulula, banakuleta, banasema no tunaenda mtupa kumoto. Mebatajikuta pale wenjo ulungule. Ni abo wanajikuta na lungula. Biblia yangu inasema wakati walikuwa kwenye moto, mfalme akabaki anashangaa na akakuta kuna mtu wa 4 ambaye amejikuta katikati ya moto. Acha nikuambie, kwa shida lako mtu wa 4 atasimama na kukutendea mema. Kwa ile probleme yako mtu wa 4 atasimama na kuonekana kwako. Kwa ile shida yako naandika na mimi naamuru mtu wa 4 asimame na akutendee mema. Hallelujah. Unajua problem haiko watu bakutupe. Paske watu wanaweza kutupa na mjia ya wamsho watu wanaweza kutupa. Mjia ya wamsho watu wanaweza tukataa. Banaweza tu discriminate, ila haiko problem. Problem kutupiwa haiko problem. Problem ni wapi kwenye unaangukia. Familia inaweza kukatala. Wapi ndio kwenye umeangukia? Unaangukia mpembe. Kesho wangu itakubeba. Batu banaweza kukatala. Unaweza kuwa mpoteza baba, hauna kwa kuangalia, hauna nyuma, hauna mbele, lakini unaangukia kukahaba. Ile ukahaba ndio itakubeba. Hallelujah. Problem haiko kutupiwa, ni wapi kwenye umeangukia. Biblia inasema Elise wakati Elisha ilafalia ende, wakati Eli ilafalia ende, Mungu anasema Elise anasema, anaambia Eli, mimi napenda double portion ya nguvu unakuwa nayo. Mako nipatie hayo maradufu. Ukielewa vizuri kama uko msomaji wa mzuri wa Biblia, Elia alifanya 7 grand miracle. So Elise akamulomba mara 2 ya ile. Manake Elise alifalia afanye 14 grand miracle. Ikafika siku Elise akakufa na ashafanya 13 grand miracle. Kwa kuna kosea moyo. Biblia inasema makamzika, masiku zikapita, miaka zikapita. Wa teolojia wanasema après 400 ans. Après 400 ans. Biblia inasema hivi, na kulikuwa vita mkini na watu mamaisi watu walikufaka sana, na kuna mamaisi wakamata walikuwa nazitupa tu kuzizika ovyo. Kitu mimi napenda maiti moya. Maiti moya ikaangukia kwa mifupa ya Elisha. Ile maiti ikapokea uzima. Problem haiko watu wakutupe. Wapi kwenye unaangukia? Ukaangukia kwa Yesu, uzima ni ngali naweza kuonekana. Ukaangukia kwa Yesu, maisha ni lazima unaweza tena kuishi. Ukaangukia kwa Yesu, unaweza pata tena maisha. Nipe amina 3, Bwana akubariki. Hallelujah.